Reka mbasuze kandi mbaye ikaze mbifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda Demi Empire ibagezaho n'umwanya tugiye kugaruka ku makuru avuga kuri Kazungu. Kazungu Denis wahamijwe ibyaha 10 bifitanye isano no kwica abantu 13 aganishwa igihano cy'igifungo cya burundu, yatakambiye urukiko rukuru rwa Kigali mu bujurire asaba kugabanyirizwa ibihano. Urubanza rwe mu bujurire rwabaye kuri tariki 12 Kamena 2025 aho Kazungu wajuririye igihano yasabaga kugabanyirizwa kuko yaburanye yemera ibyaha akanabisabira imbabazi. Urubanza rugitangira ubushinjacyaha bwabanje gutanga inzitizi ishingiye ku kuba umwanzuro w'ubujurire bwa Kazungu waratanzwe urubanza rumaze amezi 3 ruciwe. Kazungu yahamijwe ibyaha birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, iyicarubozo, guhisha umurambo no kucamo ibice, itwarwa n'ifungirwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko, kwinjira muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa. Ku itariki 8 Werurwe 2024 akatirwa gufungwa burundu n'ihazabu ya miliyoni 10 no gutanga indishyi y'akababaro ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwari uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ubujurire bwatanzwe kuwa 18 Kamena 2024 kandi nyamara kopi y'urubanza yarashyizwe mu ikoranabuhanga hifashishijwe mudasobwa tariki 9 Werurwe muri uwo mwaka, bityo ko binyuranyije n'amategeko ubujurire bwabo butakwakirwa. Metere Murangwa Faustin yunganira Kazungu mu rukiko yavuze ko bagaragaje ko bazajuririra igihano kuwa 4 Mata 2024, bityo ko ubujurire igihe cyakwakirwa. Abajijwe niba baravuze impamvu yo kujurira, Metere Murangwa wunganira Kazungu yavuze ko bagaragaje ko bazajuririra ibijyanye n'igihano kandi ko batigeze babihindura. Abaregera indishyi nabo bagaragarije urukiko ko ikirego kidakurikije amategeko agenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha. Urukiko rwategetse ko iyo ngingo izasuzumirwa hamwe n'urubanza rwose. Kazungu ahawe umwanya yongeye kwemera ibyaha byose aregwa, ariko akana kwica umusore witwa Kimenyi Yves bari bariganye. Umushinjacyaha bwavuze ko uwo Kimenyi atari wo bwo baregeye kandi nta bimenyetso ku rupfu rwe, ariko ko nibigaragara hazabaho gutanga ikirego nyuma. Kazungu yongeye kubwira urukiko ko ari we wireze, agafasha urukiko kubona amakuru ku byo yahoze aregwa, akaba ari byo ashingiyeho asaba kugabanyirizwa ibihano. Ati nibyo koko nicyo nashingiyeho nsaba ko nagabanyirizwa ibihano. Ndifuza gusubira muri sosiyete nyarwanda kugira ngo mbashe gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu cyacu. Yongeye kugaragaza ko ibyo yakoze nta gato yigeze ashyirwaho ko kwemera ibyaha. Yakomeje agira ati ntabwo ibyo nakoze ari ubugabo, ni ububwa. Aho imbwa yatambuka sinahatambuka. Ndongera gusaba imbabazi umukuru w'igihugu, ndasaba imbabazi guverinoma yose kuba narakoze ibintu by'umwanda. Ndasaba imbabazi n'inginga ababyeyi, abana ku byo nakoze. Usaba imbabazi ari inginga, uhana umwana ntakoresha ikibando akoresha umunyafu. Metere Munangwa wunganira Kazungu yavuze ko uwo yunganira akwiye kugabanyirizwa agahabwa igihano gito gishoboka giteganywa n'amategeko. Yavuze ko hari impamvu nyoroshyacyaha zishingiye kuba yemera ibyaha akabisabira imbabazi, akaba ari ubwa mbere yari akurikiranye, ndetse no kuba ataragoye inzego z'ubutabera. Ubushinjacyaha bwavuze ko adakwiye kugabanyirizwa ibihano bitewe n'ibyaha yakoze, uko yabikoze, uburemere bwabyo, ingaruka n'impamvu zatumye abikora. Abarengera indishyi bavuze ko igihano cye kidakwiye kugabanywa kuko yaba yifitemo ubwicanyi budasanzwe, ubugome bwo ku rwego rwo hejuru, bityo ko agarutse muri sosiyete yaba intambamyi ikomeye.